Nakon što je prošle subote održana centralna komemorativna manifestacija obilježavanja stradanja Srba, Podrinja i Birča, danas na dan kada je mučki ubijeno 69 civila i vojnika, porodice su obišle groblja svojih najmilijih, u suzama ih oplakujući, sa tugom se sjećajući tih strašnih dana, ali i ogorčenjem, jer niko za taj zločin još uvijek nije odgovarao. Palim sinu svijeću, imala jednog sina, poginuo 92. u Biljači. Koga se izgubila? Sestrića, rođake, bratiće, dževeriće, mnogo, puno ih, nije samo... Je li većina na Petrovdan? Sve je većina na Petrovdan, jedni su na Petrovdan, jedni su prije mučki ubijeni za zasjeda i za šta ja znam, niko ne odgovara za to, nema osuđeni, nema, za naše žrtve nema osuđeni, za nju ima sve. 2 sina izgubila, njenoga više nema. Ona bolesna, imala moždani udar pre 3 godine. Živi od danas do sutra, pa hajde. To je to. Najbolnije je što niko nije kažnjen. Porodice poginulih 21 godinu od stradanja Srba na Petrovdan, najveći srpski praznik, su toliko nezadovoljne i ogorčene da nemam reči kojima bi to ogorčenje opisala. S druge strane imamo ćutanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na sve ove zločine. U Bratuncu su stradali mještani sela Biljača i Zagonija na području opštine Srebrenica na Petrovdan 1992. godine, najviše sela Sase i Zalazje, u kome je ispred centralnog spomen obilježja služen parastos za srpske žrtve. Poput Jelisavke Milošević iz Bratunca i Stojanka Stanojević iz Srebrenice je u prošlom ratu izgubila 2 sina, a ona bila ranjena. 2 sestrića. A ja ranjena bez noge i viška kad mi je ruka gori. Niko nije odgovarao. To je samota države. Od tih 69, 22 odvedeno živi i danas neki od njih nisu pronađeni. 21 godina od tog stradanja, a kazne nema. Znači niko i dan danas nije odgovarao za te zločine. Uglavnom se nagrađuju oni koji su počinili te stravične zločine tog kobnog Petrovdana. Nadam se da će pravda biti zadovoljena i mi evo pokazujemo da imamo i dalje snage i volje i nade da sačekamo i taj dan kada će pravda biti konačno zadovoljena. Današnji skup na Zalazju narušio incident kada policija koja ga je obezbeđivala nije dozvolila grupi mladića da mu prisustvuju u majicama koje su imali na sebi, pa su ih morali obući sa naličja. Ni policija ni oni koji su majice nosili nisu nam htjeli otkriti šta je na njima napisano, ali smo nezvanično saznali da se na njima nalazi grb Srbije sa dvoglavim orlom i natpis Republika Srpska.